Ensra edema nana enne enwumre esanse asanteman eye ne dia duru baabi awiase manyina da say papa yi nimde ne tumi anyame dia ma no wotumi toto e ma ne yeye wotumi toto e ma no tene ya asantema wura no krobia asante kotoko hwene no don ne te krawe ni kuru enwoma so ne yesre nyame nhira de ma no enne enwumre dwumade yi obate the nation sank of Alumba obate nka na asem bi oka kire me wo se yaw na ka me de me number ma obi o na me musa no se eyoba na bema eno ho de ma anko ho na se de nipa esi hwe no airport run about ho no na ama TV so adwumanti wantumi amfa number no amani pakoro ti no afi na mema omuno ahwem se eyoba na bema wantumi amfa ama no akoye fede a amfa number na ama no akoye asem edi ma adwene mu dem papa se wo de number mu obie na osi ni pepu behwe onti no wagya waba anti no asem ya asem gazie pa the nations anke bibia bako de na se me dia asem be ya na we wana su tuma gwa hata aboti o say ye bema say you ba ya kura yele kwaso no die buoti o ba me shi pa to mo mu ti pa o be fa so na me ngoma say number mo ni di pepu be o se be ja en sorry wa number no o ti ase that's the ya fu e apo kutira wa we yeso adaye eri baba Mezo su twi mutan dia be ma manfo ani aba be kama bibia be fa kakra me na mfo ba yi ehia se o mo o mo no de hu se o ba twa mo afre ne da nso be hu na o ge de nya bi hwe me na mfo no ma me bra from ma me bra wo ye hwan won be frɛ wo some madam ba ko se etimi kan etimi di etimi kan etimi di Infantini kwaku asemi na ama mesmaka masemi nwa bi efre ne kwaku sapon bullet mine na so amena na fi ho o sore ntempa no abegina na ge no se obi na de ne betra mantam o ge ne ho ofe o twam ma me bra na ge na ba oba no agoro ne ho a on kan asembia da ko no frɛ no ohu da bia ma me bra me ba so anka hwe Ghana voma ma yentimi nkasa o bebre ntimi nkasa e ma ne sofa o but one thing say ma no so ya wunya botre okay de ekoso nyina no be ma bi betima ye bodu afro ba na o kire no kire no mo so ha no ye problem nyina ye se ye ne ye frɛ okay ana maba ana ya ka kire se ye pem kwaku ne se de ma no timi but utwu mu time mema na lady je ma no sua ma no sua but dodo na because omo wa adwen bi se me ankasa me de me hu ko se me pa wi ede na be ma ne bedwen sebe onu akra obepe me kra me ne te ebo bra kra na oye me den na me amede me hukọ ena hu se ntokwa ya walem so ntokwa ta abam okay na okra nyam na mbese ope wa na wo forso se mepe so nta mamma no so do be ma pa che se be ma intelligent na hu se oba na action wo ye no oba ne pe okay the nation is angry into you wasem na obre do ho ama no na kwa kudi no na number na wo gina obi friend na se nipa na ogina ho am se wo hwa onim nipa kro wo de number no e ma no so na agio na je se e physical so ni gina wo se na em se na ma fo hwe no dodo na ma fo hwe wa wo de se phone influence obi amaje oni asem no okay o de oni asem no me nwanto de e hwe de bejima kwa ku yenti o de bia ma me bra asem de wo kire do ya yengo de bia ma me bra asem no be kan no abo nzama manana agwa na bibia na so be kan o
Kwaku ye die wana yenko. Da bia ma me. Oh yanko. Yanko na samo de. Watch do. Producers ya no mo di djuma kwanta bisa Isaac ne kokko search Fletcher o ma dawroma na omo every production o yenya bi e de ato apaso na ye beturu sre enso ene abasa na ukọ master control room oso so a Kevin Oyata se de timetable na sesa ntino wiankoa na wo ye adwuma Azuka ene be fra brantie sei King Solomon ono so bankunku an odi o bankunku an odi e buraduane de wosika ba osika enyiya no hene no ene ono so wo lie o madawroma na social media applications no Facebook and YouTube no nyina da ye di atwago enso wo so wosika ne no afa dropping the atwakwan no afa drop fia be gina yanim ha o twakwan no de afa dropping amande na koloso abi eno tu ya say agwaye de tezi o we dey say me won se wo gina ho ya o twakwan ni ave mu ya so te pragem na atene e de na besi yanim aya o nam so sika o ga rezu o go view nam so sika na ma wo se wo twam na de na okwa te pragem traffic no mbebri ana ona traffic on bebre ntia anja so fa drop pragaji 10 cedis ona pragaji with three more day agware fo ade o sika na de uji za kwa na antina se ade na hare ha be so fa drop akware so antina no e zo board Asem asie so nim so sika di loto bi o na sika ba no wo ye nkonkwanse mo yanim ha ya wo cross wa ba me se ma wo so sika gina wo wo betwa mu twa o se mi ma de rezi ba me kana kwaku so kire se kwaku ka se bi se mum o chama wo che de kwani mo wo che inti anhwe a osuro ti no fa do ne mo ne esa na tie dia next time no ba on free obi phone so nyeme fa ni ntwa ne mfa nche chi e pragaria no so na ese nko consider o ten ya kwa wi asisi ka bia na edie share obi pragaria ni three more day ya so na akwa lo ya lo wa se bra wadu ha na de na be so tutu se go ka fon na nua so kire nse metu ade na wo obi asebo ato aduane ato nam ne ade ade was mini ni wa ro ne sagum ama hu bi pen ebi pre ma efe obi wo kura akwaku asebo wo kan otwa aduane no ema no hwese ne bo den na otua ka na ne bo den otua ka no agya ho no agya hoko kwa aduane na nkasa wo kodi egu ne yem ebi di pre ma ebi di pre ma amini mo bia ne bo den amini mo bia odidi a otu champagne de ro ne nsa ebi di pre ma otu champagne o de ro ne nsa je ni asemahi ebi di pre ma pa o yo ebi di pre ma ya asemu otu champagne fufufufu na wo de ro ne nsa se ya na man fo hwe ne sa obi ankasa akwa ni nkawa ni change gu ni kom nam se yes yeni baby ofri ba ya asem kase o ya asem kase yemfa na nchiakase enkoma prophet Joseph Opoku ewo adweretia yemfa nchiakase enkoma no na papa echina o counseling na said ye wo ba dwumadie so na wodi ni sika ebeboa so mpa Asem Mpe Nipa ipian ye no amafo sesi ko kanse no mo ha no mo dadwene efiri so no enya asem ketua kra enu ti enya asem ketua men ko ho dade ba mo amakọ ho no enya asem ketua nipa o makọ ho camp no sesi so no ese so pa ya bedu bebi kwa no anhwe bebe ogia preaching ada je so fa pragia ansa no wa ben ko land no so na je eya uska Jesus ka zaze na so fa dropping na ye fa na se so kese ma prophet Joseph Mensa no okay Bible kwafo Joseph o mu di dwuma no kwase ye kan nyina wi a na Sida worship center papa Sida ne na so fo sa so fo no why Sida say ne date yes say the guy named the man trade use sa when tu apa and Sida dear wa hwe say asompa chedi tuna jankafo ho de aburo akodaduane ayekoko sa so munni bia ye na fam de asofofo aye pon o mo ba nyina no bia ya de bia ye enyim bia ya de o ma ya de so ma so ya sene bia so ye powerful
obi aye powerful. Okay, na ye be ko kan krom so na yakochia ya aboaten. Hey, eja yaw. Ya aboaten so kan krom. Ono so edi dwuma eja yaw. so owo ho. Yeah, mnanta ine be se umfo ya damfo enye o. Adwuma ni die ni ma damfo ye. Bia. Eja yaw. Sa ne ho ye. Ne ho ye papa. Bro nya motenenka. Ana bro nya de antenenka. Wantenenka. Say kodi kokosachi wo so de a ntumi nkyere. Kokosachi de ya na times no. Fi se Canada fo yo mo ba ye. Kokosachi ne wo. Ada bia wo chia so nche ye. Ono anso be shebo. Na Canada fo ne say. Se Canada fo ne say. Na nse mai bi. Ohun bi anu okwa 200. Egosi kokosachi so e ba me ho 100. Ma dwene ho amenti ase. Ma hu micro. Enyi sika membi jai. Udi jai. So ze kokosachi o wataban do ya no watu go. Wa sesa ma wo yezo wa sibusa no be ri akokodu akobusa se ba emfata esa na ya pa na ni buasi akoba bi ya na mka che manza mesro gitum wo kura ye dina ma de ye humia be kakra Ghana fo no besua abrochiri fo no abrochiri fo de me ma kokoso isese on fama wo de ma enti ya na musuma sua sa na mani patrima ye fine so bi din no de ade ma se fama esan se amudru ho ye amudru ho ye amudru ne e ma me ni ta hotel so ho ye hey ya jere ho kwan yo ya onye program mi ngo ye ko ke du ho ye ya so mai on the to this side ke du ho ye so obi ko mu kwan jo fa manim me ko ma enu aziglibo what in nga so kalu kaguga to gba habake ke frey ya onye program ena to gbe so frey Adifo Samuel say ye di bro nya na wi afi ne e be ya account lo mi ya ye ka wo say bi ko di ba bi ba sa pepe Almost on here. Why? Diaspora group now. Almost on here. WhatsApp group. Almost on here. Akura wa ho de encounter ni nyina wa yi. Akura wa si all over ko to na de do de na mi de na hwan nam na be do. Lo si e kabo mi edi. Amayo. Ha kezi ne hu. Asabu. Kana jo go de jire jire ja. We nim dom later. Ya nim say a friend say fie hu chen hu dem. Hwɛ fie hu chen hu. Ewura so forest. Na nso so fie hu pa. Abro fia correct mu na ba pani trim. O de wie ni e tia dofo, abo nya ne dom dog. Wa bre. Yes ya yan kamu ma. Eba kambo. O ti ase sa de a. Okay, na futu sem no enko dimpi sanse drobaji wa ya trema pe. Orofo na futu sem a ye de man ya se bose. Dwumadie we so ye tenase a. E wo se ye ma ya hwefo ane atiefo na empo ye wodan mu kura no ye ma ye hu afutu sem na daachi asetena ni mu abrabo ne kwan ye befa so ye betu ye na no ye tumi hu fa kwa ye betu ye na esi na esi a ampatri na yante ahwe e wa abrabom orofo emre pa e wo ye nimu o better days ahead ye ka kire wo deda bi enna anwumre se emre papa bi ewo yanim enkunimdie bi eda yanim enkunimdie eda yanim dia na ewo se ye hwe ya brabo ene ya setenam eyi pa se better days ahead dia na se ne pa bi ena antumi ampie na yese echina enepa betumi apie dia orofo se ne anye yia se ne anko yia bosumi atwa mu no anye yie orofo me se obi nkuran aka kire na na anwumre se emrepa ani nkunimdie bi eda yanim enoti yanka kire kotokokora ba bi se wonya nsu na kunimdie da yanim dia
was say is to your boy say, a wabrabum, a dibia da ye, Yamnamon to be a year to no, I was say a to your boy said, Nasenia, a becon a dinkunim. Or of 4 year can't you be said, and kunim dian a okonachi and kunim die ewo. And until I did be a da ye, a wabrabomuno, I was say a to your boy say. Sento boasie mudia orofo ene anyeye afi atwa mu no anko yie kura afi atwa mu no na wo se ka wonya yafunu na wo toba afi atwa mu no na wo se adwuma na ye fawo afi atwa mu no na wo se wakatua na ye se atumu afi atwa mu no na position ana posu bi wakoye ho nsohwe na nsoso resource no baaye no ankoye wodofo se wotias ye eno na make sure say better days ahead nkunimdie bi edayanim eno ti emfiem pinu ane aduanu anum enyoma bia antwa ye obi ani da so ne se emfiem pinu ane aduanu ansia nepa wom ye betumi asesa bie na se nepa wom ne ye betumi asesa bi dia eno ti na meka akire kotokokora ba bi se onya nsu na wurahuo bia wodi ye no afrase no enkuguo bia wodi no afrase no emfiem pinu ane edunsia no enkunimdie ewom better days ahead atie bia koma eye esu ewo wabrabom adie bia koye esu ana awraho ema wabrabom wode wonsa ehye wodamri fam de wonsa sum wano wabrabom afrase no odofo yen tu bingu wate na se tu bigu na ye yankasa ehye ye hu nkura ne se wako na chi ene nkunimdie wode a afrase na ye ko na afi wedie ewo se nkurimdia bote no krupo twadia pon de boye dia orofo meka kire wona anwumira hye nkuran se kan wakoma to yem ne nkunimdie edda wanim ye kan kire obi se nkunimdie da nanim eno nti ade bia koye bone ade bia ese na brabo ade bia ma ne ntimi enkon kan ewa abrabom no wonya nto ho se wo jai to ho na se wo twina adwempa se wo jai to ho na wo ye na adwene se wo be konkoden wo jai to ho na wo ye na adwene se ewiase ma brabo animu nepa no be pri afabi asumdue kwan so a orofo better days ahead nkunimdie edayanim eno tia kan kire odede bi se sena akrupo twediampon na di bomu no wa mo bia se ne homa kire no ana wonye hiani wa mo bia se empo wo meye bonyini wa mo bia se wo meye hiani ana onye wodefo nenso so no duru ba bia biasemu animu ensensem obi asesa wo hyebre nenso ye hye obi nkura na na anwumre se ya sesa wo hyebre kura no a hyebre sesa fo woni krupo twedi ampon na se ye de ani to no so ne ye ne nipa ede mano a enkunimdi a ye pre afa eda yanim na ye se better days ahead no enwoma bi a wo yanim a ye nipa ye betumi afa bi no ye de ho hye krupo twedi ampon sa ono ene betumi ayi afrim futurum na ye wode yesi mapon emaso eno ti kan wakoma to ye muate ehwe de krupo twedi ampon be ye wo ase nipa ewo yanim ne nkunimdi eda yanim dia enapa so eda yanim better days ahead kan wakoma me modofo pa Osei Yaw Aboagye Fosuo 19 Fosuo the nation's anchor. I am sure nipa bia wotie na onye obi akese maye e base dia na yentime nko enya yadofo ho ma me anita wotie bi obi e rade nyankopon hira no na onhira go so man hema
emfa ma me kwan soro nkoso kra afi go so ma hin dada onya ne baby ko ne ho kan ni ne mani nyina me chie o mo kwan soro nkoso kra na na ma tram konya o go so me chia o yaw emre pa wo nipa nim nti wo bobra na wato obo na afi nso ahwe no wagedimba we se emre papa bi ewo yanim ya wonim se no ohene bi beye ohempon no wonim se saa na obeye a anko amrepu obi o but otu na ni hela ye wo fie mpanimfo wa no ofisa ahenie ni nuru ni susiesie yi enu nti na mu odi nsem hu ne ahenie na beda ho aduru omommo bede no so na enso ni subi oda na di ntie no amen nko awo ko opra ahenie nso no nko aye kam da ne ho emrepa wo anim di ya hyehye wakwan yie emrepa wo anim o enne na wo pramne na papa ntimi ntua school fees na aye wo sa na beye you know hunsu ade na hunu sam nepa wo na scholarship nso timba ni pato school so me pa wo anim akwani ni made pa o bo hwe kwan na papa fa so tua ni fees no a wo hunu se ni da so ni wondu start me de nya pa bia nka me dit na me baabi onim sa me pa bi betimi aba na ne ngoma ye mu no aye obi mobo ama ni pakura akasa me de wo to aso ne senti no opeso wo san kwam hunu se me papa wa abrabo anim ya wunwu ya mere pa wo animo first gay we no wanya no obu kwase ya o ene wode wasimo ni enti awade amane de wasim se oso wale minister oso ware MP enti we ne be say wo chance ndi no amana firi kwan nim enti memfe no ho nya obone na mere pa wo anim obi be prepare no ho ogusu ko school wo ye lawyer da achi bi ono na wo kọ wa no enti ni apam we ya firi wanim kwan no men gase mabone ho kadodo enti mekume ho men gase me goto ase da gu ne so me nyeliu na wo minister bi ware mere pa wo wanim to oboma wa brabo ya nipa nim se mere pa da nanim enti obone bra sede ope onipa nim se mere pa da nanim enti media no so wogimi ne ho sede ope oba ne nim so beba be wale president o edi na se wo yiyi ne ho ani akora 18 akora 20 so wo yi ne ho ani o yi ne ba kire yi ne no fo kire ani ebire bi be papa ne be hunu no onhwe media no ubozu adia V8 ni se two na matweni asi wati papa so mesisi memfa metena kai mu obekwa ko wuram na ye president na wa ba foforo no a papa esi ope no oni papa ni nyina atekam na wo yi ade a kire no bo wanse ne video apope papa ngorwa asam na 18 years na ade ya esi we emre pa wo nipa ni mo be ma na ne tise se wunnim so do obekwa wieye ediniama bi ane ne ya modi begu social media na tena so wo jawo pe asi eti hunu se wanim bibi pa betima pie na hyehye wakwan yie ya na ababa bitimi ne boy da na wa video se de omoda na ho san ni dede de ache na o sa ya proud go free se be ma we nkwan na awrade de ma ni wiase ba bi a we ni de obeso abrabo nim kakra bi obegya ya san kwam obese ma titiri ne beba na ho mfo nyina da abonten o mpe emre pada wanim de wakwan yie ababa bi asebere na no pa di ni papa panya tem social media onyene ho ni wura fi se sikani be bi wa kurase afi no mu do koko we da chi sikani akwa bebe kurom so oba be pe na ware sika bu ni kon se twa onko he media so na me yire na no ya so oba godimi maame no matemi ntimi ne nware hunu samre wa pa wo ni na hye wakwan yie hunu samre papa wo ya de aba ya hye o ya wo na abrabo nko yi a wo ba bi betuma baba ye doctor o edihwe na hye wakwan yie na mrepa bi beba ama ba bi abaye doctor otu na ni hwe niam a waye ni bia oba regret se nim timi ma me pa ni enu nti ne yese hye wakwan yie na mrepa bi da wo ewiase ni nyese yi a o ene wuto nsuo na afrize se ya na abrabo beye no etena oba bie nsuo factory wo na wutwa na wo de akọ edina na mfanya atro mfanya apobo na customers na obo ma po na no da che mu tira omo ana da so your customers hye wakwan yie na mere papa bi ewo yanim ye ka wonko na nko wawu no mere papa bi beba wo ebia no na ebe ya obo afo a wonya ohwe wutiri mu po no nsusu ye nyina se ubenya na nko wawu papa mere papa bi beba ene na ahwe na kwan na wunhu mfaso bia wunhu support bia mfiri ne nchen mere papa bi ba ma na be support wa brabo am se entina ne tirimo me se wo hia na ma akwa yie se ya we fie mi wa kurase me bra ba kura me mpenazem ko na ye bra panyini 1 years me bra kwa akra sam na ye tie kurase ye pa akra ni bi kura kwa akwa ye ne tie mbra betima ko she 2 years obeba no ahwe ne cake ne jeans unze correct na akwa wa ye ne ntuo mfi obi akwa ni tirimo odi obada bia so ana ho kire no okọ ntimi de na hye me tim so ni pa boni ni tirimo odi ye bebi de bewi ene wo moa wo bia
ya me bra be share kurase kakra ne nnu adwuma ya okoye bi na kakra ba no na me kwa akosra me maame timinim se de on ye se da bi oso woni bi dada ya me ko nam di sinifo sa me na metwa sinime di kodo poku ma ala mo ne ade di machi ishi ya me bra muzu atumoto edi kan se bra maame akontu oba mu ho ikoduru ya krante ne aye na yo ame ensa wa na me yem shim se we on ofrize mu ska ba je na me nam de me peka bi ya o ya wa fe de me duru o se ne on be no bia yi mo me ba se sie na me nam fufu ejeje jam se ko ye be wi no o ka se ye nchendu e me because me nim no we say odi ne hu bo nua no ma farmer no na say ye na ho wo asem aba na me dom aba na me say afa ye wie ya me ko ma me nje o say obra de wa kan de wa betua forget monko on de wonya ye say wa betua ja obakra ma geme de monko me bra na atoto na me ni ese me nko no wo ko first ga no we ya nim sa fa kwa bu afa de me ko ya na me say kra na say me ko amunya so aye ese me go bie wa 5 minutes mzi na akwa ya asem ya ansa na mi buza mi ni no say hey brother say the jano say the product bia wagin ni fie bia woti yaw ho na me be ka kire ma adwene say etomre bia ngofuo bia ehu mo ehie bi na eni woti na so me yetinimodinfo no kakira be ka ne nsa merepam a ka bo hu se wo ye nipa o papa na duru si ye ntua fees a asa ni tirimodi otimi ka fon kire no enya funa no na yaw wo hia fon no wo ka se nko wo bia nko ma fees nuru kra no watua to edi ya atwen merepa no emane nya nipa boni ni ma osa ntie ne nipa ka sa because ba ye nyina wo hu papa hia wo hu ni ye yoda eno wo hu se ni tirimodi ana ni tirimo nya dene wo ma me wunim sa de otio tema no o CPC tan tema no o store no na ne ma ho nya tan na ne ma enya fie o okọ aduma na okọ yi force ni amanda bia mo dress kamo enne no wabọ fom di na ma me o ka asema no wo de ati asene a wonte saa enti twen mere pa na mere pa bi da ye ni bebe yiniti saa bra ne ba ya ya be ku yanim wadwuma wura ntimi ntu agatua mu da nyina ne se ntimi na dio tamo nya tuatua kakra ni ya like be ni yi hye me aka nyina o pesen ka aduma ne nkoso no ntam se mamu hu a wo ye good but emfa nya mere pa bi da ye nim na mere pa ne beduru wonso besere yawo okay woso obesere agu Oforisuo na wahia mere pa no kama pa mere papa wo ho eno ti ya to bo ase wate omuna samoa yaw enche tiefo ni ahwefo na me kai se mo se yebo togo ya ban keke okay nansen wo manamanfo efre me pa wo mo a se bo mu hia no ya pon ne se wo me number bo mo de ana se wo be free production line na okay togo eko no wa I mean fa se be free next week ko no togo ya ban keke be hunu fia be hunu wa makra na obeba okumase ha no nti wa bibia ha wadwen bia ye Asem Mpe dia ahintown bomodian na epon production number no afre bibia togo we bia ya chia no na ma menchia me nwa kofi usu ewo Germany kofi bibia wo bia me chia wo ya o papa bi wo nim anokwasem the late Yaw Oforisuo ka say bi o say one the part the person me ohia ma me hu makono de a me me mani atonchen na one nke part the person me ampa me papa wo ni pa bi anim ba woni mi se de nipa de obaye ho no yaw nipa bi abonu bonfia se enye yie da sa na nipa bi aye na dwen ho tutu nipa bi fu ba bia emfa woni mi se de adru ne de ase ya wie ba so far as a unnim de da wani mun ti no ya enwen sa ya obi wa nko nya nko obaye o obi wo ha wonya nko obaye nenso akoyese ye di tu fuama wanya adwen bi se enka chi saa akoyese ye di tu fuama wanya adwen bi se enka chi saa emu wa bofia saa o ya ne nam yi edu mre bi ne se ye kan lifestyle ana se woto ana se wo dwen bibi time edu mre bi ana wo akura bi Asem Mpe na wo ti ase ye nka se o monti we na na ye de hye nkran se wo bia wo bia o ti kroketuam se ye kura se ye hen wu na mu na bofia eno ma timi tane ba se no ma betene a ejina wu nipa no so ye na ye wo ye nnuanum bi wo no mo a de wo be ye ho no wa ukura wo kɔ no ho kura na wo fele ye onipa bi wo kɔ suku ye onipa bi wo ho asebe na dibia bi ekuta na so ba wo no ankasa na bu no abomfia nti no ade bi a wo ye bi amfata ontimi nka no ho nko nipam na so nka da chi bi a ka yo defo ene ye ka cha manipa bia wotie ye bia ate ase se enye de wo pe ho no
na mu ade bi so so wan so na opa ho sa na abam na nsa woni obi e kasa 2026 die never no mania grow hwe yen nsa afrase o he sa no mania ya ka twam yi anu bebre ya ka yi anu abesen kwa ye musa se efiri sa yi ana ye ne yetsese a eba besi 2026 sa yi ana na wo asem bia wo ka ye no enei sa na ekwa anasa tinsa bia ba anade ye tia nete check wa brabo unnim se bibia nkakasa bu okra nka wanka ya wenne Ghana hanum social media okoso a ye mfa nya hwe ya timdidie obi obrempon paa o obi ababa wa ni tinwi gu nachi wahehye ne nsa wahehye nani wonim se no ano no ya wabra na ewo fie ni wan maame bi maame na no ho fe yie na obeka na sem minim se wo beka ya maame ni duru ase ho se na ye steps no na ewa maame ni duru ase ho ye bo na bomo ye de ne first steps no ye de ni si ho wie no na hwe maame de o si tie pa no se me na me ba me si so no na nye se yo and next steps mintimemfo na me yo ba me kwa be ma bia hu ana otwe na ni awe nachi enehwe ya na me pesa me kama nipa da sane bi ti asese ya na nipa refi akokọ bronza na ni refi sa akoma etete baabi ente na nipa bebre wo wiase onim se me mranta Aboafele na me fa na krasi mene ni twa kwa mu sa no dibika mranta na nto bo se hwe omo ahoɔden wo de ma memfa mrika ntwam ahoɔden wo de ma memfa mrika ntwam ɛna me ka kye nipa da sane bi ase ɛna wo nkwa na ahoɔden wo hoyi fa obra no wanum kasa fa ya de papa na onim de da wanim ebi kura na bibi besi ne ya to aba esi nipa somasi ɛna yɛmfa ma no wo ho ana kura ketua bi da bi ofa de we ma na brad de we ma na emmoa because emre bi wo kan asɛm bi ɛna de na ehu enne be ma nya na yire a od na betra video so ye de paase maka ho nanso ye tufo ade ehia na hapa no ye de afutu sem na ye de be ma wo abetra video so no twa na yire da pa oba betra video no twa ni kura da pa ebedru mre bi no na adedie bi ana ade bi emu odu bi ne pese ye de hye ho se nipa so masi ye de hye ne se nyeye nyansa ne ho nanso wanum asem bi ene ye bi a woye abrofo bi TikTok de ama se omudi ye enoma esua de ye ne de anu twa ene wo TikTok because say free bibi the trend one ya on trend iti ye ne de nyina ya anu twa na me ya na me ka asem bi se ano ya na de gi me de bi me ka asem bi se me se eyi be 5 years time o kono Ghana ye say o future ye ni future bia future leaders ye ni because the ya da ho no eno na oba bia Asem Mpe Nipa wo fie no kasa bia wote ye na wo sua de ko the future ben ya na nanoma ye beto wo mo Asem Mpe no mo kasa sa time social media na ade ni wo nto mo kasa ye ena oni akora bi be kasa no aka cho se wo ye pani a kwotran yen fie edrume bi won ma kan hu sa asem a wo ka che panimu bi e wo social media na TikTok no kan hu sa akora bi so ba be ka bi a kire wo enti no me bi a wo bedumi wo bi no enka no ko da che hu sha no kan bi o ya baba wa no kan bi okay de pese kan nyina ne se eno ma papa bi da wanim na nim na wonim se wonim se ka ya wo ba akofo ne benya accident anka nkofuro sa na brabote etene se no ma nkoyi a enwu abonfia se de aduru ne de aya na aye da bi enka bi da eno matimi tane enti kasa yem the way you see dress fa the way you wana motuo sitie the way you besi and jani pa makasa ese so hwe niye enne wo hwe ye nuanom enne o mo petumi die ya no mo kwai me modin bi but enne obitimi gina ho wo se nipa somasi ko ye de ne ye president anke ye pa o nipa somasi nke ye support no nanso be hwe no be ko social media no na sem bi o kan de atage no eno ne asem no ano kwasem ne de atage ne sa no na mre bi ne wodidi we ateme enso sa nipa no e ko ye kandifo pa o nanso na asem bi de atage no nti edu mre bi ya na ye pointi nipa ba ko but fashion ade se na wo okay nti e besre obi a wotie Asem Mpe Nipa e wo Sompa ne enumre ya na anadwi
bo mo de na futu sami enye wadwen se enoma kachi enoma papa da wanim enti enkachi saa sua bibi na sua bibi na saa de na wusua no enka ho na yemmo odi se nipa sumasi ni ho asem wo ye nka ho ye ntwe ne manemra ade die we de na asem we de saa sika de je nipa sumasi ya ne boa ya me de masam ba wie no wo se ye yi a ye box na de sika gum no enye obi a na ye manetam o yaw enye obi a na ye manetam de kosi ne dem o ye hwem ese ofosu ene fa ayine abusua pani bo okra ye mma no mfa adaka ne kosi ne dem ade be tena adan nkwanta because the abusua pani aye no but he had that the money pa bi saa nipa na de man upa busua nim se ye de ayadaka e mani pa somasi a obi a be ka se o we dem fa man because of e wo de wa ye ohun wa busua nim enti ye ka che nipa da sa ne bi nipa bi a nipa nyame de destiny ma obi a but nim na wonim wa no aye ohun sa enti 2026 se wo ka de a ye wan kasa wo life de wo be ye ohun ana se de wo be ye wa brabo ne be ma abusua na se namfo be area wotena ya to abama wo ne no makoye emu hu abonfia da na nyankopon e wo de nti a obo oba wiase okay krupo twedi aponim senti a wo bowo orofo mrepa bebi eda yanim wo enkunimdie eda yanim wo orofo okun na chi enkunimdie ewo ho orofo better days ahead enu ti ye ka kire wo se kotokora ba jasun wate na akakakra na jama abre ye ka kire obi se akakakra na obre dodo no atwa ne beye yie wate emre papa eda yanim 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 035504528 035504528 hello baby afrefre udi obuda tumi kwa yosu bezi papa yetie o antamina moni ge ne spacia moni do oti monsha papa ukiya mama yakase nikase dada ado kidi nyama shamu tabi da ufidi sami dini patwa fama so ibiti ya kupokeje sisi ade uye de kujede na wate pe odi wate but me ka pot me ma mi ese me mama nana go to my hima me ma me nyu ne fa ne ma afia papa bonye me nko ofra me nko me kofi me hu de me ka ta ne da me kifie na ma du ku taxi mo esa taxi de ban fie papa esa ma me bina tema o bi ba ta ko beke no bi ka ku de se o bi o tv ya on ka ma me na ma me ma ko ma sa jo and the free back this in me had bi wo na no wo sombra ta ke no so bi ata me ka che me na wona me man se dem dia bo de na so ka se te o ko pa boli wo pa ke no so ya ni amba wa papa dan ko chan wa kompo mi pa de woni dan ko mo do mi so woni papa ma fi ki ko ta ya o bo ni do se ga wanda te fa wa no wanda bo pa mi pa woni e bi political no e bi onya ya oni de be e bi di be kan no e police no papa mente mo wa bi chugia no okay kwa just speech no hello baby afrefre udi Papa Kevin. Kevin yetie o Okay. Asem wa kan na adinama ya ma wa African 5 no. Na fan so trim say bia African 6. Sa enyoma na ne besi wa African. Ebia wa kunti sema anko ya ma. Sema anko ya ma. Ebia when you start every African 5. You see katanga ko na nyankopon de ose obun pa etena obeyo obi sadi nyina ama
one by say what this year, dear. You are dear Sabra something. No bear or this are dear Amon. Mama, my pepe. Thank you. And your ma uncle Yama are 15.5. My friend showed 3.15. And one of the tea. And Uncle Pon Sabra something. No, King Yakupon a shabre sesafo. Hello. Hello. Oh, what? Hello. And come soon when you. Yet you. I break me who because the preach gospel, no be truthful. Bobeka asema abawo na menhyamo na monyeremo kwa na modie mo suro ne kura nka monka no saa okay ye tomoba mama mehu se ni kwa so do ani to bi so tete mpaibo enye nyeku na menka no mo anke message ba akopɛ se akuafo ya tokoko ya yekoko guhono mo ya kedi koko akwaso ye njayaka be busunye ko predi biene ska wo mikro asante atondambo na de ya we fokra de se kisa wa u ska ko tokoko boto na o de koko ko gu anke ga na be na ye kwe mo ka bi maye na kwafo ya mo bowai okay ya duru dampon dia na yenko chia ya asafo drugstore wo dampon me wo fani pompa no hello Bacho. Majo so baby afrefre wudin. Kasefre. Wasa kropon yenti o. Ati you made it. Masama makai. Na emedi to ya besre se wo fra no watwe ho e de free TV no ho na yetumi edin komo hello baby afrefre wudi mame Bacho me fresu yezia manzama yenti o pa oba pa me pacho me dia kama bisa se food for thought ni yeja yana dabi food for thought no yeguso e hihye nwoma obete yenka e wa fidie so why na okay hello Aja good evening. Majo so oba pa baby afrefre wudi Bacho me da fu ase ko aso kan ya toma kuma so okay me to wa dia na am de coaching ama mi Asem Mpe Nipa in the one me katan I don't know me katan wo ba me de ngumeni burisi ndida mi ko feel ndi mo ya me se abla now ojumen ti ana menski wanda wono seno ene ntisanga mimi yana kamera next band ya mana seno ene ndama sepa sima muke ya tuma kuma no kana masongo swana munsia no okay hello baby afrefre wudi mane so kakra yi me ka se fun koko the friend Daniel yenti o Bacho na wa kama sama mi to na mi share mo bibiri pata me do ba ni o abe won ye ni enika ni dia me dia am so oba ko ni ke ma sa ni ka on to wa ka si bia sha ba bi ya ma mi o se me kama asemo a ni se ma sta me ka bi o ba yi and the more I say, obey it, and I'm cutting one more. Encourage you, you know, the near medical answers. It's an enemy can be here. I don't say something about one by the man. I will tell you, first of all, quite to the Nipa. This man, you can't be it's no cool. It's in our boat, you can't hear the matter. So basically, Mamma Tessa, and the name of you couldn't do the answer. Also, and then someone more kind of what you have to okay, better days ahead. Hello. Yeah. Oforisuo Pizarro near me do drinking gas. Mateun kan dada.
Oforisuo ba Golden Touch Barbering Shop police station dan chepe ya biem wo a ti Asem Mpe Nipa no obi a wo twam bia etiedwumadi okay na Oforisuo mrepa awo yanim anokwasem na wiase nso unwu ya unim ne obenya ana beka simampo ama twedi ampo nyankopɔ wato ne nsa afrɛ wo a obehira wo a enhira ne beba ansa na wakɔ na Oforisuo we na wohwɛ maburu bi a na media no so sɛ de yesi atwea no asimpanyimfo binom so na wono na dwen ne sɛ ofa media no so de 7 periasa edidiatam de fa so a nipa bɛte ne nka na wafa kwan bi so nya sika no enne Oforisuo yɛhwɛ ne ma bi ye na